Kardom karbing long life kelang ratun doan. Pinili tum karbing long life pen ladak doboka rong supi long sidolo lapu bangke nogong lo pen lapu nat bangke hojai lo ladak bangke doboka bypass long sidolo doboka bypass long labang su loila press labang so a house of quality flags and offset printing press lo difu bypass long sidolo labang difu bypass doboka NH 54 Nogong road lapen ladak phone numbers tame dolo alang lito phone numbers tame 84531683353 lapen 8638527406 lapen 950896862 laga alang litum official phone number lo lapen nil tum kabi long live pen pini lada kemang nangko katipi bang lada la pusen lo labang so hempu ilitum jasemet karbi ariso ijang atum mansi jasemet printing ahin ketek atum mafansi de ladak boreng war sai pilo lapen ladak bangke nalitum jongsi litum karbi yang long mate kapre gadim long jongsi isia flag jongsi 4000 bolote ladak minimum nalitum 2000 pesami nalitum long ponji ladak bangke quality da mepek lapen anam ta jum hek lalo lasi labang so putang nitum kladak bangke chini basi pini ladak an bang lo lasi ilitum karbi yang long aram tum siname jongsi flag printing ahin pen books kawar pen chenglok ason notes book pen chenglok jongsi nangi pulde anam kom men nalitum dak long ponji lasi baingthan de baik no lake alang litum dake reception office lo lapen ladake AC room lo lapen ladak officer lo bangke ladak dak staff atumsi ladak staff atumsi ason ladak flag printing pen chenglok cover books pen chenglok notes book pen chenglok lapen merits card pen chenglok ason asitin sidame ladak ka printing ladak pensi lang litum staff tum dak pensi maintain lo lase nut bahini akote dum alang litum pen le lamthi si arjuna lapen nil dum karbing long live pen dak ke bang nang ko thipi bangel lo ladak ke nalitum anam jum hek pensi long ponji jasemen nalitum jong si flag ka se marpon jong si difu long jong si nalitum 4000 isia flag jong si anam so dak po dak bangke nalitum 50% discount longji lasi anam jum hek lapen ladak bangke karbiari soi jangatum penangan dak staff voringa war sa kilong dun abang fudo lapen ladak karbiatum si ke claim dun thek ponlong lasi alang litum pen lamthi siar su ponang nalimen ke Elemen bang harjet terang. Asi nirita baso loila pesa long si sai bang klaim molon nona mat ke. Mentu kan nona li klaim. Nili kedam tang ciklu jone si dola. Ada ke bang. Asi non pen derma bak ke dup. Ko pipilo la dak ke nal tum ke printing. Dili tum di print bon long halo la benal editing pen danglok. Plex. Pregjam ason longpon lagi ason bang lahai lo flex banner closing board veneer printing offset printing screen printing supplementation printing digital printing visiting card wedding card book lapen school uniform lahai setup longpon ji lapen identity card setup longpon ji hai ta non setup pon bom lo nasi nona mat ke designer min ba ladak imithang kar bi mun nasi klem bom lo lapu alang li acha tante nalitum la identity card ke abdullah repen chenglok abdullah elimination pen card kaselaman kon cn lo parpi salong dikebra pho nasam cn pom bom nasam cn bom lapen ladak quality dolang mati quality pen silang pon cn pom sida kedam tang pen bangke muni tum chini da thai la so de maki mila masi nogo hojai nil bagan an ke dam ga sabse hilo chat baga do mati di to do bukan ni lagi di dak mas ke tum karbingo machi koi nona mala asi ke joy ke bangke bukli up tu dak par kho an bangke te bokhet pen long pon po lalo ko pipilo dak ke nang ko pipilo printing machine ke do na paklang na alo nona bangke pu aru se do dante kuang na wow labang ke kopi mesin lo labang ke offset machine labang ke offset functioning ke lage labang ke ini tu malah bill book mukha chalan book lahai ke print aphan
Acha. Sab advertise alu ki print ni. Oh. Asa kon silong pon pos laso mesin long langsung mesin pensi. Oh, ceng. Aku pi lang. Ada bang ke langsung labang isi advertise Oh. apa nama tadi? Olah hai bang, prabjin pen long pon po. Dak masih edit pon po, dak masih Dak masih long pon fit pe. prabjin pen long pon fit po. Oh. Ati du pik mat ilahai ke mana ke? Pasti dah bang ke pap ji fancy. Olah so mesin. So mesin lah bang. Aku pi lang nampak lang dah. Ngelap lu bang ke? Bang ke Kuang, kameramen kan. Oh, lah bang aku pi mesin lo. labang ke banner printing mesin lah bang ke. Oh. Ada staff se pen po. Editing po. Ni ke labang bang ke logi print pon fit panu po. So mesin. Lah bang ke kuan ke thilo. Labang square 12 foot ani thila. 12 foot. Jong si 12 foot 12 by 10 jong si isi flex semar order jong si nang pipo de kuan pen si anam pipun. Lan bolote paro ingkor heni main kor apo lan nam jita hai. Oh. Ni bang daki milang ma lan peni uela. Sita me kapre ka dim menga adam jum hek posi ajulong. Non mai la son lo la si kyong du ngatun ke la dok moka pen. Te bohe to bang direct daksi bang fit ti si ong. Daksi bang fit si ong. Angga aprang ya IT hala da nil bagan si dam dam. Aprang ni bagan si du. Hadak ni bagan si munit tum dam bang sita non bang ke hadak pen dak ti bok chelo. Difu bypass bang Difu bypass ti bok hello. Anam sita jum hek pen long pon lo la pen prabjin pen long pon lo. Oh, अच्छा. La na pon ang nilo. Ente la sofle ko pi phan la sofle ko anam lo. La ke. La so prek bang ke 2/3 do la bang ke. 2/3 ko 2/3 polote alip bang ke. alip bang ke 150 sonsi dai mo 150. Oh. जो लाइन था ला के कौन हा 2/3 do la bang. 2/3 जोंग से 2/3 फ्लेक जोंग से सेमार लो बोलते दागे 150 रुपीस वे से कपड़े लोग बोलते अनामंग के सोचेट पोसी आज लो तंग आपको कपड़े का दिन नंपक लांग दोनी था कैमरामैन पू दामिंग ना पू पू चलांग में लाइव बुक्स के दाक्सी के नीलमा प्रिंटिंग मा Oh, लाइव बुक्स है lahai ba books bang lo, la score books bang lo bang ke. Daksi edit po. जो लदा लहाय के स्कूल बुक्स लो लहाय स्कूल बुक्स के दाक्सी बैंक प्रिंटिंग लो दाक्सी एडिट लो दाक्सी प्रिंटिंग लो दी Kalang. আমার গাড়ি ঘুরিয়ে আইছে খারাপ পাইছো মনে হয় বেশি lapu ke alang li sida me teron sahulo lapen alang li galada ke graphic design ben cheng lo computer lo design do an alang li galada
si alang liga ladak si design doan ke alang lisi pahem pu pon lo lapen alang litum dak claim dun penangan alang litum stame ali dulo athema bainong da dak kapre iltum carving long pen pulote dak bang sapu ongchet lapen kichu jun puno ke duge thakta isi dak ahem pu pen isi facilities pi pon lo room bhara pen chinglok lapen alang itum dak claim dun penangan ahemarita celang long lo pusi alang lista minang thamun lo se alang li pen le lam thi siar jumana nang li men ke Ngan elemen sudah terap. nang li rong ke Nelipu pengbrit sukrakat. la computer la hai design ke guna pesina li charli lo Neli nogo si cali. no ke kopia Gram vikas porisat lo. ada si ada pesi diploma kan Oh diploma ena. Kelasan design bom le kapek dim stami. dak ke nang li kopi pe design lo computer lo amen ke Ni dake vinyl hai tan di sipini lo ke benar hai. Benar an makan lo lama ke. flex do amen Nah, design ke Assamese puno acha English puno karbi puno. acha Lain mana? nili tum karjulong ke carving long nil tu hadak pen karjulong ke dak ke anam ke jumpik carving long pen pudam lo te nogo me same ana dak difu bypass dong anam bang jumpik alama ho Ako sir. Ladak bang jum chat hodak jong si 100% dak 50% bang lompo. ladak dak si tamse pen long di Jadi kitab deliver kami fast lah. deliver da fast la kitab pi ne ke sona Kita pada long product books di school panang ji stationery an school stationery an mah long pada. dak si long biya card pen cheng lo Biar card kami long po. ande nali tum staff bang hono dak total no Non ini ke bang thom lo nitum dak ili karbi bai ni lah. Ha? kado bi Bang cap. acha Bang cap lo karbi tabah ni. ande ladak ke nang li hemben up down ma Kali daksi sa room nang pi hai. room ta nang room ke bhara kali le Ake joy. ake jo kichu jung ke mena Kicu jon de mena mara gas sai bang nang pi hai. acha son claim dun mission Non non ko bang ke claim ni sana. son achiklo wang bainong long chelong long bu Non non ko bang ke long na. Bilang apa teh. ande pilo ni tum carving long live ke lang rat phan jasemet bukulia pencheng log dak haroghat pencheng log dok muka langhin pencheng log lalang litum ke jongsi konani printing long flex se marji pi ne pustame dak difu bypass ke te bok hello nil bagan men te bok pik anlo hujai pen te bok pilo nongong doboka pen doboka bobuka bozaran da lili mati lage nasi kupilo halang litum han puji customer to han Lasi hello an ni kalian me di karben long teng lo sap sebar tadi lasi wang kude ada jitu ada dor ke jong si komcet pen jong si nang jip tu ban ke wang pe sap dor pen dor komen long po hai long komcet po na lo itu nat pen sap tu komcet po komcet budi kosong lo la bang adim long claim don mesen ma no puan no oh chorolo তে এখেতৰ পৰা আমি কিছু কথা জানিব বিচাৰিম আপোনাৰ নাম মোৰ নাম সেলিম আহমেদ হয় আপুনি কিমান দিনৰ পৰা এইটো কাম কৰি আছে মই কাম কৰি আছোঁ প্ৰায় মই আগতে নীলবাগান দোকান আছিলে হয় এখেতৰ নাজিৰ ইউনিফৰ্ম নীলবাগান নিয়াৰ আই টি প্ৰেছৰ লগতে হয় মই তাতে ইমান দিন কাম কৰি আছিলোঁ তে আজি মোৰ বেছি দিন হোৱা নাই ইয়াত অহাৰ 1 মাহমান হৈছে আপোনাৰ ইয়াত দায়িত্ব কি কি বৰ্তমান মোৰ ইয়াত মোৰ আই কাৰ্ডৰ কামবিলাক আৰু অৰ্ডাৰ এইবিলাক মানে কৰাৰ আচ্ছা অৰ্ডাৰ লোৱাৰ হয় আৰু সব দেখা শুনা কৰা কি কি আছে কি আমিতো শুনিছোঁ নগাঁও বা হোজাই বা ডিফু বা ডকমকা বা হাৰগাত প্ৰিণ্টিঙৰ অফচেটৰ পৰা চাব গ'লে ইয়াততো আপোনাৰ ভাল একদম মানে প্ৰাইচত মানে বস্তুবিলাক অৰ্ডাৰ পোৱা যায় আৰু কম সময়ৰ ভিতৰতে ডেলিভাৰী হয় হয় নিশ্চয় আমাৰতো কাৰ্বি আংলং ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলং নগাঁও মৰিগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টৰ কাম আহে ইয়াত কাষ্টমাৰবিলাক আহে হয় আপুনি আমাৰ কেতিয়াবা মানে আমাৰ গাড়ী আছে গাড়ীৰে ছাপ্লাইও কৰি আহোঁ আৰু ছাপ্লাই এনেকৈ চিষ্টেম আছে হোম ডেলিভাৰীও আছে নেকি ডেলিভাৰী মানে সিহঁতে এনেকৈ মানে যেনেকৈ কৰিব কণ্টেক্টটো তেনেকৈ আমি পঠাই দিওঁ যদি বস্তু সৰহ থাকিলে হয় তে মালিকৰ নামটো অৰিজিনেল মালিকৰ নামটো নাজিৰ আহমেদ আহমেদ ন তে আমাৰ কাৰ্বি আংলং কাষ্টমাৰসকলক আপোনালোকে কি বুলি ক'ব কি বুলি জনাব হয় এইটো কথাই ক'ম মানে আহিলে ডেটটো মানে ভালকৈ দিব পাৰিম যাতে মানে সুখী হয় সেইটোৱে কথা ক'ম থেংক ইউ
আর আমার গাড়ি করিয়া আইছে খারাপ পাইছো মনে হয় বেশি